Nginemthandazo lengikwemukela ngawo lamhla kusosinkwa selusuku. Shangathi uNkulunkulu lo ngumthombo welithemba, angakugcwalisa ngako konke kujabula nekuthula ekukholweni, kuze uphuphume ethembeni ngemandla amoya loyingcwele. Sawubona sihlobo sami sakavuka uhle. uNkulunkulu lonemusa lokugcinile ngineleqiniso la kuqalisile lokuhle kuwe utakukufeza. Ngicela kukufunzela lamhla ngikuhlephulele sinkwa sakavuka uhle ngekufunza incwadi ya-Exodus sahluko 17. Ngicela kucala kuverse 8. Baseserefidim ema-Amaleki efika atawuhlasela ema-Israyeli. Mose wakhuluma kuJoshua wathi, sikhethele emadoda uhambe nawo, uye ukulwa nema-Amaleki. Ngicela kugcina lapho. Lwani nem-Amaleki wakho. Lapha sithola indzaba eluhambeni lwabaka-Israyeli. Bahambe befika kule ndzawo lekuthiwa yiRefidim. Yini leyabangela ukuthi bahlaselwe kulesikhathi? Ake ngicale ngisho ukuthi le ndzawo le yindzawo yemangaliso. Ngula khona emanti aphuma edwaleni. Hayi, uNkulunkulu wathi kuMoses akashaye litshe, akashaye lidwala bese kuphuma emanti. Kwendeka. La tinto betingakavami kuvela khona. La tinto betingakavami kuvela ngaleyo ndlela. Angati tingaki tinduku betike talishaya lelo dwala angete aphume emanti. Kepha ngenxa yokuthi bekwedlula nasi sive saNkulunkulu kwaphuma lokungakavami kuphuma lapho. Ubokwati kuthi kunetikhatsi, kunetindzawo la uNkulunkulu atakubonelela khona noma ngabe kude umlandvo wekuthi lento yake yendeka, kepha ngenxa yetiki takho uhamba ngekukholwa uNkulunkulu akuvulele. eRefidim bekuyindzawo yekuphumula, kanti khona lapho ekuphumuleni kwaba indzawo yekuhlaselwa. Lisho njalo livi leNkosi uma lisitshela ukuthi baseseRefidim ema-Amaleki efika atewuhlaselwa. Uyathi kuyendeka uthi uphumula kunayinkinga kube kuchamuka lenye. Akabongwe uNkulunkulu. Le ngamoya wakhe longcwele utakunika i-instruction, utakunika indlela kuthi ungenda njani. Njengaloku Mose atshela Joshua, kanjalo moya waNkulunkulu unalo lisu kuthi ungenda njani. Ngigcine ke ngekuthi lesitha la eRefidim sadonswa ngunayinkinga nayi lesiyithola kuverse 3. Kodwa abantu bomela emanti bakhonona kuMose bathi, yeyi wena wawusikhiphelani lena eGibhithe? Kanti thina nebantu bethu netifuyo tethu wawusikhiphela kuthi utesibulala ngekoma la. iRefidim yindzawo yekukhonona. Yini leyenda ema-Amaleki achamuka? Ema-Amaleki ngumoya lova bese uyahlasela ngesikhathi kunekukhonona, ngesikhathi kunekumangala nekwetfuka kuthi likhambe ngilitholaphi loko kudonsa umoya wekuhlaselwa ngum-Amaleki. Tibeke esimeni ngemthandazo ukuthi Nkosi ngiside noma ngibonani
noma ngivani ngingakhononi, ngoba ngekukhonona ngimema umoya wekuhlaselwa ngum'Amaleki. Amen.